Yo, yeah. Plan C the one. God willing music. Moses Kills beat. Anaweza, 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 anaweza. Walisema maisha yako huwezi fanikiwa, lakini huyu baba ndio mwanga wa maisha yako. Mbona hivi sasa ushindwe na life? Mbona hivi sasa ushindwe kugo? Mbona hivi sasa ushindwe kupray? Mbona hivi sasa ushindwe kumove on? Mbona hivi sasa wanakusema sema vibaya? Yeah, wanajidaidai, wanakuendea kinyume nje urudi nyuma. Kwa neno lake ndio ifanya we upita ndani mwao. Anaweza huyu baba, anaweza huyu Yesu, anaweza, 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 anaweza. Yeah, wanajidaidai, wanakuendea kinyume nje urudi nyuma. Kwa neno lake ndio ifanya we upita ndani mwao. Anaweza huyu baba, anaweza huyu Yesu, anaweza huyu baba, anaweza. Ona sasa leo vile Mungu anakupenda. Ona sasa leo vile unaenjoy life. Ona sasa leo vile umeinuliwa. Yesu atakulinda. Yesu atakuongoza. Yesu ndiyo njia. Yesu atakupigania. Anaweza, 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 anaweza.